Noma uthando kukubi kuhle uBabes behleze khona cela nje Babes ngiyabonga seswami umtshengisile umngane wami iqiniso umtshengise yonke into ade eyifuna yabo awekho amagama ngiyabona no danger akwazi nokukhuluma nama ngikwazi kodwa nje ngithatha isikhathi sami sokubonga uBabes silahlekelwe iglu kahle into esihlanganisa thina sonke thina ama-artist ubani umuntu ofikayo yabo kithi mina nje Babes qina ungitshengisile ukuthi ustrong yabo ngiyazi umngane wami usehambile but uzoba khona ukhona enhlizweni zethu yezwa ukhona futhi siyabonga nokuthi ushiyele uSport noSport futhi ngifuna ukuthi mayikhula aqamba amanga amnandi njengoba wakhe ubaba wakhe benamanga amnandi ngisho kuthiwa umdinele kangakanani ubaba wakhe ubefika athi sure mfethu right boy phelile so Babes ngiyabonga sis ngiyabonga kakhulu yes ngiyabonga ngayo yonke inhliziyo nadeje Siyabonga.